Miniogiphobia. Oh, Jesus. Kaimi my name. Me know the phobia was so good. And then I call Facebook. Adom 106.3 now ni nyina mbom ensum anopai ana Charles K Dakwa now ni ensum anopai pay radiasmudwi encounter baby a wo bia asmudwi kese pa efisoro na medema ene anopai me kan say wie dia na mfa nchia kese pa nsema me bishop Dr. ya Owusu ansa baba bishop onyame asmudwi encounter eda wansa konya kese a wo dia ma basre asafo no nyame onchita papa wonso awde ofidi no ato Adom 106.3 na anopai uti media atudin Ɛberɛ no so a na aso. Oh, this month, God of remembrance, may God remember you this morning. Kuma bo eba je kuma mo oh na ya wo nasa yeah sa da si sa Yende nyame asavulu bere weni wasolo ato ojo ama wuzu anapai wodi wafidi nato Adom 106.3 na utidmedi ya tudin Ɛberɛ no so a na aso abusia meden cheke sesan ema ubiu ene anopai
Yes, we jifono me ba wunyinu ase. And I'm fan check say pa ma the moderator of the General Assembly of the President Church of Ghana, Right Reverend Professor Joseph Obri Yeboa Mante. Papa Mante, onyame asumdie nkan moderator. Me chao papa. Me chao sadia na macha former moderators nyina. Papa menyo. Hey, mama nyame asumdie nkan. Na mfan check say super Emma, the clerk of the General Assembly of the President Church of Ghana, Reverend Dr. Ninoy Odonko. Hey, President. Abusia anopay de ejina twehia ewa Adom 106.3 edejumadi ya tudin Ɛberɛ so na so edebrew enche bia na oche osofo ofuri ata na eba osofo Isaac nka Awurade kasa Awurade akasa bebia du di ese Ɛberɛ so na so na Ɛberɛ so Awurade obekasa anopay den mu aboma me wo doctor de wa homa so da nansi nanu ta fa na kakra enda ta fa no ejman dosun na osofo Kobanzifi tema community 9 redemption wodu hata o tu nyina oda utumi se djuma no enyemre krasa o enyemre sa o enyemre bishop nyame wo hira wo 25 years why ya djuma papa edme we osofo asi ka cheme se enum upatru na san num moja na san num moja awusia nyame hira papa se anapeyodi afidina to Adom 106.3 na uti dweli atudin Ɛberɛ so anaso ewo Adom FM, the only radio in Ghana. Nyame asumdwie enkan enche bia mama pamfo no akwaba osofo Kubas Love bajo o hodi say me hwe wani am tuzi wani kun wana nyame de otiase papa nso wana ewura baba o hodi say wona jese oba afidini so na ayi omomo etini o se mababa nkwa antojum bam adizia to nyina dos o se baba nkwa na antojum baba mbacho ho ye de anope nso ho afi papa uchi ya de atuko minim se tifu ehwe Facebook na wetna ko Facebook na wahwe baba nso anim but abusia on the secret note no yanta keke anope ye de nyame asem Ɛberɛ ade chowre mo se nyame tiase emfa ho ne wonam se ne tie bia de nyame akafa ho no Ɛberɛ no so na aso osofo bajo ho de se osofo de sin obompa ya beka se ne tie ne ya otimi tiemu ama ho se yes osofo ho ye de that's and lampa bono mo boma ne ye fe papa na to say den ma ye hot and pensi wie na dia kwagye so ewo better eho na no pay ya Awurade ebe kaye onyame obe kaye baba me enko nyame anim sima ba ko miru na yenko mona nyame asina warrior Siamandina oh Jesus Osman Dobano Fada nyamiasi anapeye de nyamiasi bra baba tudumi de nyamiasi ye derade ase odiyaka atasifo mu ye de nyamiasi oh Jesus Amihu
Any door asani mato. Any door ashenoma. Or the door shani mufra. Or the door shani mufra. Hey. What's it in your name? Hey Jesus. Niema sinyako nansu nyame dono de intwemu nkoda biada saa dona no pe yede abetena hase baabi a wo bia ma wono sinima baako ne ye nyame asserade niema sinyako nansu dono de niema sinyako oh Jesus Branda Bay, Madi Adopranz abroad, the Bros of Brianda, Niaman, Oraya Sawanuya, Oraya Pejao, Oraya Crom, when him, Yamibi knew what is our yes, and Opay Yadawasio, and Opay a Crom, and Opay a Crom, and Opay watching when him Yamibi knew, hey, yes, so when you Orajo Ndasia, Orajo Toto, I am afraid, Kunton Krunko, hey, why your dosso, why your dosso, Dabloza Branda Brababa, Rablazo Brianda Branda Bro, Cabranda Pa, and Bria and the Bloza Branda Pa, Zabria and the Bloza Branda Pa, Yadawasio, Emuadina, Epejawo, Emuadina, Ekamfuo, Ewa yesterday, Umaya Shrao, Umaya Crow, Umaya Shrao, name of Jesus, Rabazobri and the Bra, Ramazabrenda the Bra, the Bro, Yadawasi, Everybody, Yadawasi, Menum Pampo to say Yadawasi, only 18 as Yadawasi, Yadawasi. So if you are sitting there, cannot die. So if you are sitting there, Jesus, I want to be mount. Won't say I know you are pim. Nake what a commander pim. Can you never cast on your me? Yadawase. November 20th, Papa. Yes, Yadawase. If you are Fifi, Sabri, Niema, Asiako and the brother Donald Enchemuta Lord, we thank you. Lord, we bless you. Lord, we glorify you. You deserve to be praised. You deserve to receive our gratitude. This morning, Lord, we say we thank you. Thank you. Yadawase. Nanda bro. Yadawase. Nyame Yadawase. Obatampa. Yadawase. Nanda bro. Yadawase. Ewu nyame eja oba ene won kuku dimu. Baby a wo bia temna ka amen kese pa. Amen. Mienka bionka ho. Amen. Mi etwato. Amen. Niema siako. Olofo niema siako. But onyame dono. Niema siako. Ederade ase. Keje ni ayi ase dawo. Yadawase papa. Mami wia time if I ne radiasi kesi. Nyame ya adumu ochina ye 11 years nyame eka ye bom sa warefa. Oh, okay. Na de chinso a
nyame asan the 1 year coming for you. Oh, Jesus. And you can say, yeah, Frinchada and Fida Papa. I win him. And Sana, also for Doctor Kofi Jubekano, near win him. And he's showing me more bravo. Made that sister Mama, so I suppose. Oh, for you, the sister Mama. Oh, what do you have, Mediana? Sister Mama, okay, you Medasi, you and the sister Mama, who could say, that was what Bono, Quaya, Bisabri, Nami, H. That was a way of Kunyamiasim, and they kai say Nyamibe Kai, and one was some Naya Campus Media, November to remember, I shall be remembered. Many about Ya Christi or New Jersey, Papa may show Papa be Tim so account Nyame H. Papa. Perry say, Amen, Amen, Amen. Nyamin Faith from my bus to come pa. They say, Mia, Telebiana, mean reading now for Mamu, as any Namuno, a kind of young Yame etiasi. Felicia Fusia Body was a thank God. Obisu born and someone say, Basri de Bikume. Bikumampa, and the ceremony cum, Tina Miasam, Emanicum. You, Baba Bato, and Kenya Miasam. Ye, we are king can't send me what most a woman at Tosum. It's a me, and teach a more do no 9 do no. Exodus chapter 2, 24 and 25. Bachoyan Kainenko. Na onyankopon te won apenisi no. Na onyankopon kai na pama oni Abraham ni Isaac ni Jacob pame no. Na onyankopon hwe Israel for no. Na onyankopon huye. Ewade asemni. Amen. Amen. Azof bacho bi dia enko. And God heard their groaning. God heard their groaning. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God saw the people of Israel, and God knew. Amen. 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 I was saying, I'm a person the Akufada to me, and maybe a tremor kind, but I am fan can't remember as once him. By that day, the canon, as you say, Nyame kai ne mountful, Nyame feet ne mountful. And you see, when Yankupon ete, when Yankupon ote, he had, Israel for all my money who up in the sea and a woody. Onyankopon etiye na otiye no onyame kaiye okaina pama one Abraham one Isaac one Jacob ewono onyame etiye na okaiye onyame tiye na okaiye etore bia asofo abrabo etore bia na ye wo se nyame kura wo fahin tore bia na won tehwe hunyema ekoso but tore bia na asani manyina agensem but Bible say Erade etiye Erade tiye Erade tiye oh na otiye no so no okaye otiye no osan kaye Erade tiye no okaye otiye no okaye Erade tiyo otiye no san ekaye minim ni awonam Erade etiye otiyo na okaye otiye no osan kaye November to remember I shall be remembered abusia Erade tia okaye okaye so a oti onyame a okaye na oti so a osan kaye ti de wonam mu no aye wo se wonko na wonam mu no onyame se wate onyame onim ni awokomu anapa ya wosore ya wusin onyame onim awale ya wote hu onyame onim ni awokoba nyina onyame onim abato aye betu yi ne wadwe aye nyina onyame onim
The Bible say Awurade ete ye no. Hey, say na me constitution mu a. Say na me komani mu a. Say na Awurade wate. Say na Awurade so hu. They say call me and I will answer you. Frame me na me so. Abusia minim ne wona mu. Eto na bia na baba na yesum. Asa obofo bia ni ho. No kama fo bia ni ho. Na kunu apawo, na yiri apawo, na mejawo, na maami adwane ajawo. Na sin nyina na Awurade se wahu. Apinisia na mo omukonyo se Awurade se otiye na ohuye. Otiye no huye na okai na pam. Okai na pam. Sasa ho baka last week say onyame kai Noah. Ene emwa ni nyina wadaka ne mu. Esa apam ninti. Apam ninti. A permanent, and now permanent. Yes, be Kyle. Amen. A permanent. On your be Kyle. Amen. Now, when I'm what now be Kyle. Komusanda. Temusanda. Bas for you say, Anajua Chino. Anajuno Achino. Anajua Chino. Adibechinda. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. I am here to motivate you. I am here to encourage you. Don't give up. Don't give up. Onyame hoteno. Onyame ohuno. Anope wate no wahu no besa kai. Osofo last week ye kan sa di ho asem kakra. Ne ka kosi se Nyankopon kai apam na utumi gye mmoampa ene na nipa e tie say ade ba kwa mpese ye metwe ya adwen si so ne se apam biara no brofum no ye beka se 3 key things ene wa apam biara. One, mama kan brofo yenko the covenanter, the covenantee, the covenantee, and the covenanter, and the covenanter. And the third one no the covenant joker. And I said niago de ya apam no eti covenantee no nipa apam no efa no covenanter ye nia oya apam no and a covenant joker ye adekora wo de ya apam no Nyankopon na ye covenanter ono no de apam no Ɛberɛ. We are the covenantees because ye na ye benefit from covenant. Yeah. But then I didn't ye dia ye covenant no. Enipa bi wo wiase a woni Nyankopon ni apam because nyame akasa ono so ɛbɛgye ade nanso oni aforebo biara odi esi ho se eno na ye covenant joker odi betwe covenant no ama abem enkrofo a oma yaka ho asem nyina Moses, Abraham, Jacob, Isaac obiara Nyankopon no covenant no owo seed bi or sacrifice be a oye and no ye covenant joker no say be ya to keep that covenant between the covenantee and the covenanter. I was say be won finfi and only sacrifice I was here so Christian is a woni sacrifice covenant I can want me won kan abusia minim the covenanter the covenantee minim say a pama ye can come biana because ye can say a permanent abusia a permanent here o obi say na me de na mapam de na me de pam no moja bi oh yes moja bi ahwiegu de amame no mienu na no ne apam no ono ye apam krafo no mamenka say ayua 05 e wo de nam wiem dadaada abusia ayua 05 a branch of bono modin ye dwuma sum nyame be koso hira no papa ai uhu na abagasa fe no nya 20 years utum say obenyi ache ayua nyame hira papa say ahima chenzi wa sore na o aban say onyankoyo betena hasa no me san ho ba bi no da so tia George Fiau wo de no one de bia simo ha sei minim say wo de Amsterdam wo de wa to ho nyina atuaka wa to ho atuaka enti nyame nhira papa say won so wo hwe obetumi say WhatsApp me was 0243 024946 now so de wo de aba
which me actually there for Facebook and I say what they are in Abumuna and they assume Yami. Any about Messi, our no Dakuma, Yami assume G and count, and then my Kai pint in the Makayo. Meaning, say, consider Yami Aduma and a demoche, Yatoba Mamone, also for anything. Yatoba Montinum, consider Beda, Brunibaka induction service. I am right, induction service for the presbyters. Yeah, into the Indian Abba Dakuma, Christ, praise be. No Dakuma Emmanuel, Yami Inshram. I was saying, Safina do a feeding out to Adom 106.3. A Brennus one as media, Basri, as I want the bro, if you the Bian on the page so, and no one someone they can say, Sabusmi, dear, a Yabusumia. Nyame Kainema, November to remember. And as I was okay, I will say September, October, November, December. Saba Baninano, Nema woman say Yamian Kaiwa. O come by no watch my baby. O traffic lights more. Your lights means your red and your yellow and your green. Red no. Brofumu pa mo friend no ember light. Ember no trese ya block you won't mean ko. Yeah. It is ababa ni nyina no eye ember. Oh, ember trese mo say September, October, November, December. Me to say one hwe yi a ye be block you won't mean ko. But say Nyankopon kai wo a. Say Nyankopon kai wo a. Jesus. Bu betwem. Say Nyankopon kai wo a u betwem. Every say krofo bi wo ho a omukura car bia Uba say kani bia kasa eba no te pon no a fa ho ne traffic light all because you kura protocol or your government official or your penny bi and you say sa ember light no entumi stop no but ember na chinkrofo bebre na so bia Nyankopon akai no ember no enchire da bia da abusia ember no enchiwo isanse nyame odo betwam obekai na okayin so oti mama osofo desin kabe na enche Dr. Bazisia na yanko papa mdase ya mishira onshira onzo papa esi ye nyame huye onyame huye ohuye den na ye ya onyame ehu ni ayeye no ebia medima brabo no ebo adwaman medima brabo no nyamba bi ense nia ense no nyame hu a nya de o bebe fiwu enti abrabo no ese wo de ye de wo de bobra pa otiye in fact me tell man kasa papa won't you until say makasa no bet say me dey say America bribi oti omusu oti ni omuye on the omusu frɛ no omusu frɛ ai bom enu to oti ye papa say mpaibo nante enti mpaibo ne nante do nyame anyim enti nyame te omusu papa me da say onyame te omusu enu nti let me just say, Reverend Dr. Dr. Kofi by one auntie. Oh, Yamiti, it's a sifre rade, the rade tea, and Okayo. By one auntie, or the Masu Jacao. When you anchor also, I'll promote to say, Yamiadumu, that's yeah, we have me cock for me, make over Cameo. Bible. Some pipe on 19 when you met it. I was for my father and Chia, and she at the Mojana Mumbre for you, a castle when you may come in Yamiasi, baby, how they do. Kwaku crack, when you many and they diet us with Bosume Duba Queen, America, to pie as some ketwa. Now, so Yamia won't Kayen, oh, Yamian Tisagani, Yamin Titani. Nipan Ghana me and I say, I can't say, Yamin to say, Nipan and Nipan, a mean Kaye. Nipan mean Kaye. Well, I cannot read Nipan Refi. Now, so Yamidi or one Kaye. And yet, the man when Yame a Kaye, you, there be or no Yamin or you, Yaminti, or no woman Kaye, the man, Nidoa. Nido woman ye no bas for you say when you make dono enye den and sada e wo da no pa when you make kaya wo kainti apamu ana yenia oso ukobas ka apamu when you mene Abraham Isaac
ene Jacob ne James no mu no mabusuafo akekanka ho ebam yenti onyame ekai ne ma se yebeye bibi na ewo se na oka no ya fare bobi a ye de manyame ene ma ne kai na pam afare bobi a asetra pa bi a ene abrabo papa bi a Abraham nom Isaac nom ene Jacob nom ebubo ye no eno na emma wonyame kai ne ma ewo enkwaso mu se ye pesi ye bibi ma wonyame kai ye madaache a question na mi bi say sacrifice ben ya setna ben pan ye ni nyame nante ne osi oji obaako anu waje oni nifiefo we esane nia the church fathers ye yenti Israel for ejanom ye yenti wasime ye Abraham nyankopon Isaac nyankopon eni omom keka ho nti ema wonyame kai se kaye nkwa ene ye akwaku nka wonyame won kaye kaye yesu ne ban ye ne ya wonyame watwa ya to atwene na so saamre no o kai Abraham no enemre ni wonyame de kaye eni Kristo moja no a ofieku wo kavra bonten so no eno na sa wo sha wasi moja yinti me de Ghana fo bone ebeche won moja yinti me de abusua yi bone ebeche won moja yinti me de menumi enu bone menumi enu eye nipa no onyame hwe moja no a nanka na wode bone ati anye sade a menia ka onyame watwa ye atwene dadadada na so esa onyame eda so moja no da so kasa onyame enemu nti esin Abraham esin Abel mojenti Kristo moja no da so kae da so di mayen da nti say aye bibi kwesenka onyame twaye ntotwene a na moja na kasa se Awurade hwemensem Awurade hwe moja yi a me papa hwe moja no a me ko hwegu o kaza bonte so nti me fa busuafo ebone etewon me mo ye kawe nso kwaku yen kan se enye se moja no kasa mpese ye koso ye bone da dabi Adom wo nti yen ye bone da dabi emre bi beba moja no a edi amaye ne no otime bi moja no ebe bu yemfo me mo no ye kan se onyame won kaye enti se enani ejabi enhu ni omo fama bra bonye mini oba bi wo ba bi a osu a ka wakoma to yem ye hia ne se obeka se Awurade kai me onyawo eno na yemia asofo kobas e ka no wo sacrifice na wo de be no ai eto de bia e se wo ba for de na so wo de wano fafa e be ka se Awurade hu me mobo no bia wo betie mu se Awurade hu me mobo no Bible say Awurade nso e be hu ne mobo nti amen on kai ye kai ye kika koi kwaku enche na Ghana ye beto aba aman bi so aman bi ato aba ama na kwakwaye kafra kose die yesre Awurade se on kai wo man Ghana sanya wo kai Israel ma mu won kwaso mu no on kai wo man Ghana enemre on kai electoral commissioner if you say kwaku ye bompa ne ase amompa ya mama me no a hwe asemba ko bia bia electoral commissioner no beye ana se bibi bia wo beye no wan hwe ya na di oyonni bi bagana mempene afi abato na no ose na so ye kai yesre se onyame enkai wo man Ghana na asundwe mapa emra Ghana asundwe because asundwe ni wa kwaku se bibi bakidikidi se ya meni ba bia meni mienu ene je maji odua no ma be pono so ne kokotena yeni ba bia be ko yeni ba bia ye be ko nti so onyame a wo kai no o kai so wo de asundwe brand nkrofo onyame kai wo man Ghana no mfa asundwe emra na yesre amanyofo yesre mo epamocho Ghana your mind kron Ghana your mind baako pe enema ye nyina yenye na enfa asumdwe emra
yɛmfa nneɛma ntoto no akwan mu fɛfɛɛfɛ na ɛnyɛ asomdwe kwan so wonyame ɛnka yɛn na ɛnsi yɛyie na ɔbɛka yɛn so ama asi yɛyie kwakuma menkɔ no foforɔ mmra nyame asomdwe nka mo that's papa Reverend Dr. Kofi Entry, clerk of the Presbyterian West Presbyterian out in papa nyame Ishra Yadasi. Abusia, Safina day if you didn't to Adom 106.3 na wutage me dey to the Ɛberɛ swan swan. Baby he has fee Exodus chapter 2. Most nguma to simienu, etimienu, and etimaduenu and 9 adunum. Na can say Erade say na Erade ete na ohunye epinisia na Israel for ekomu. Esan na permanent. A permanent. I was here, maybe say no kunya meaning, Nafi, Ɛberɛ na cabes, maybe me say pena, yeko, Samen said Dugarada or Duganya, Sami, Yamiasum being so encounter, and watching views. So I was here, say, a fair would tea, as them Kayano, Ɛberɛ swan as with me, and I was good so I would tea, November to remember, November to remember, I shall be remembered, and upon Yami won't Kayano, Nia Wukum Biarano, on Kaisa, Pinisiano, a Pinisiano. Abubu dina ukomuno ya riena we yare no baby a woda ho no enema na aka baby no pepa na wonsanka bi no onyame kai my mom pai ampaso bi osu atie onyame kai o my god wali ayabasa ewade ni na wari egubi kai womba wona juma ekofom bi ya boza brianda da ba o gere se bi afimu yesu eka umo onyame kai wo yesu onyame kai onyame kai no obi awali ayabasa onyame kai no obi hiaba onyame kai no yesu eka no wo yesu den no obi hiaba in the name of Jesus kasa radi yesu wa kai o ma na wo yemfi o ma wa kai Israel for ene ma de o komu erade anapai kwa kunso kai me juma kai ma warrior kai me nyame som kai me mai ewo yesu kasa erade ye do my God e shawonsa abato yimu erade kai amansi ye ewo yesu anapai onyame on kai ewo yesu amansi ye ne wakafa ho amemre mu ewo yesu dim me show Christ say COVID-19 cannot stop God. Did make us obey no? Jesus. Oh, ye den ya obey. Aso fi ba ko pe no yenko Ɛberɛ na so. Olofo osina moja no apam nti. Na doctor kan say apam bi wo hɔ a ɛwɔ se uye. Na enu na bɛboa ama nyame wakao. Eti se wodo hu bɛhye Kristo moja no ase a. Ni moja ni nti ohu de bia. Ni moja ni nti. Ose Kristo moja ne trene ne mentamma ene mahyehyɛ de. Na da nyame bɛfrɛ me no enam de benya nim akɔ. Eti se wodi moja no ɛdwira wo ho a nyame hwe moja no a ɔkao. Nyame hwe moja na ɔkao. Ade ba ko pɛ ene nyankopɔn ni re efi. Nyame ni re efi niema but ade ba ko pɛ na ni re efi eno ne bɔne. Eti se wode bɔne ɛdwira wo ho a ni re efi. Na kata ayesu. Oh so. Ba se moja no wo so de a ene na ni re efi da ɔbɛkao. Abusia se moja na wo ho de a moja no Bible say na okum aboa no de moja no hye won fie so say when I see the blood say me hu moja na me twem akọ abusia onyame kai Israel for Jesus okay apam no okay Abraham anopedi de be kai Ɛberɛ mu enyanim say mampani former president wafimu he say the man for ye kai no Nema wa ye do be na traffic light na ko for one discipline bibi o esitimi de kaio anope di na nyame betumi ahwe na betumi akaio wa for about the same on pie about the same wa do the same abusia ye bibi e be nyame etumi akaio ye de enche medusi sa minim se betumi bia homa na fa ni pe se ba akom bi pa ba akom bi bia se ba me kwan nipa ba akom bi na yenti ona fi yanko wonim Adom line da 0302216561 ananse 6562 me pedi baba ba kon ananse mienu bi na memfa asem no ensi haya no for Adom mestre say ye train college no memfa prison ministry
ambulance as Fabra why are there papa nyame ya adum ye hwe the second one yeah they request Asante region Asante region no yeah number no is 0244 710 311 0244 710 311 okay me that's papa and now so for Bishop Dr. Uzu and Sandy book no don't despise the little beginnings but what one so nyame asum dwen kan so joy come also praise God amen your family Christian so jam first dodowa but me too kisen ya me tie mu pa na me gidi se mu ye baako na asudwo so wo moten ya me ni je mu pa na onyame di Israel for ye apam no nature say is everlasting covenant say o how be unto mo na me kai say tam Israel for Egypt no nyama boni to Egyptians but shwenka Israel for no nature say Israel for no nyami or yom special na me gidi say the same thing is happening now say situation din and asanya ya biara onyame ni saka omo de ye apam okom die shwenka le waboye hu ban mi da mo se bebre mo koso sa dachi maba be chiam amen say that I'm for the chat but what wa hwan se nyame asum dwen kan enka so so for but Frost and Hina Okasafi. FM Abigail, Kasafi Accra. But you. So for most of the program in November to remember, with the Megiddo shame when I'm no pompire. You may be an Tamakuma Swana Media. Namia Dom November means I come up with Amen. No, person, Afita means I can't my prayer Friday best on the meeting. I catch you say it is true that on November you will be remembered. Thank you. I say the entire chair we used to do. Yeah, that's papa. Amen. Nyamisha. Hana me di ahwano ABC Ɛberɛ no ayɛbrɛ Hello. Bacho me that's Ɛberɛ no ayɛbrɛ. Bacho hwana me neka say. Tell me what I begin Kasafi Madina. Okay, but it's not pɛ we be 30 seconds pɛ na yenko Mr. Mabosuni Mapa Muyema my Ghana. Nyamisha on so. No bon pa mo say Yakupon tumu kwani. Mo majuma nyina nkoso. Onye mkese ko pinta on be kese pa. Amen. Amen. Nyamisha papa that's no nshira wo de shira yin. Abuzia hana Ɛberɛ be ma ekwan na de dwumadi na si. Ye kan se ne fi Exodus chapter 2 verse 24 to 25. Mr. Omenyi wa video no emfia afina they are no shin papa nso eba Bishop Dr. Uzo ansa enche bia na wadu ase ma video no koso na adum minim say ende adum praise so ye dey blow life enti ha de wo de video to ase ya obeyi nhira what yourself for Kubas enka and what yourself for Dixon and baba nso so what enka men say me Charles Kwaku Adom Darkwah bas so for nyame nhira o that bia no de besan ehia bi aywa nyamisha so de fa ewiem koye na samen so be tintima fide no eboaye nyamisha papa that's na be san hia biu baba men kai say sa breed nyame obekai wo nyame obekai wo anopa ifia yeko asori down na yakobo mpa make say ehwa ma e bompa ye de enyumre nso ye be san hia enche bia December e de breniso na so ebebro me do isi ya nyame onkosi na